Bang, jual gorengan sehari dapat berapa bang? Ya, kalau lagi rame 300.000, kalau lagi sepi 3 juta. Kok yang sepi malah tambah banyak? Iya, kan kalau lagi sepi bisa sambil nyolong motor. Kalau lagi rame, ya ini nggak sempet. Ah, kampret, harukan semen. Ini satu berapa bang? Ya, tergantung ada jualannya di mana. Kalau di mari? Ya, kalau di mari bakwan satunya 2.000. Kalau di Menteng, Korean Fiji satunya 35.000. Bisa juga gitu banyak. Ini bukan gombal, tapi strategi marketing. Kalau di warung, mie goreng 8.000. Kalau di resto, Fred Nobel satunya 85.000. Ani mau jualan di Menteng ah. Gorengan. Salah, Fred Food. Oh, oke. Nanti ente jadi yang belinya ya. Fried food. Bukan ente. Mana ada modelan di Menteng kayak gitu ke ente. Ya, ada yang ngajarin, ada juga yang disingkirin. Ayo, kirim catur. Zaman sekarang begitu bang. Kalau udah nggak dibutuhin, itu disingkirin. Kan. Siap. Fried food. Beli bang. Salah, ada biasanya bro, friend, dar. Dar apaan dar? Telur dadar. Fried food. Bro, I'm coming. Nah, bener, begitu. I want to fried cassava and 3 sweet potato. Oke. Nih. Here's the answer. How much? 150,000 rupiah.